درباره قەرەبووکردنا کەسوکارên ئەنفالکiriyan جینوسایدên بارزانیان ku 39 ساڵان بەریان niha rejimê ew enfal kirin, zînde beçal kirin. Lê heya niha qerebûya kesûkarên wan nehatiye kirin weke pîwist. Temamiya rofatên kesûkarên enfalkiriyan yên barzaniyan nehatîne vegerandin ku zûrbeya herî zûriya wan li biyabanên navarast û başûrê Iraqê zînde beçal kirîne. Serok Barzanî duhî di gotara xwe de got hemû hewl û teqalayekê de deyn ku termên wan, rofatên wan li her cihekî hebin. Em vegerînin bo zêda bav û bapîrên wan. û îro jî Serok Barzanî di gotara xwe de got ku hemî dinya nakete hemberî hêz ku birûskê yek ji enfal kiriyan kesûkarên me. Derbarê boçî Iraqê heya niha nekariye erkê xwe yê yasayî exlaqî cêbecê bikete hember kesûkarên enfal kiriyan. Li ser astê nêvdewletî çima enfala Kurdan weke cînûsayîd nehatiye naskirin, çima cîhana pêşketî ku hemîşe iddiaya mafê mirovî diket, iddiaya pêşketinê diket, iddiaya wekheviyê diket, iddiaya pêkvejiyanê diketin, çima ji Kurdan xwe nekîne xwedan. Li pêş çavê wan ev trajîdiyaya, ev wêneya, ev dramatîka dirûst bûy, çima di berperên mêjuya wan da, di berperên jiyana wan da nehatiye behezkirin, li ser nehatiye axiftin. Kêşe Kurd bûyne yan jî dewletên cîhanê neviyaya Kurdan binasînin li ser astê cîhanê. Min mêvanekê ye berez Cemîl İbrahîm bi sporê yasayî ji bo pirsa komkujiyê ji bajêrê Dortmundê Almanya birêya Skypeê werdigirim. Berez Cemîl dembaş îro roja şîna niştîmanî ye, teziya niştîmanî ye li cem hemû Kurd û Kurdistaniyekê. Eger em behsa erkê yasayî nek exlaqî yasayiyê hikûmeta Iraqê bikin, destpêkê ji vê dest pê bikin. Li ser Iraqê çi lazim e weke yasa ji bo qerebûkirina kesûkarên enfalkiriyan cînûsayîdan bike ku heya niha nekiriye. Kesûkarên enfalkiriyan çi bikin? Li kîjan mehkemeyê skalayê tomar bikin bo vê çendê ku maddiyen û maneviyen bên qerebûkirin. دەمباش ji we re jî destxweşiyê li kanala we û hemû karmendê wê dikin. Pêşî dixwazim bêjim di vê roja reş de xwedê wan pakrewanê me hemûyan bi dilovaniya xweşa bikir cihê wan bihişt be. Ser saxiyê ji hemû kesûkarê wan û hemû gelê Kurd re dixwazim. Derbarê helwesta hikûmeta Iraqê حكومة عراقي حكومة تجير هنا نهت يا عراقي عراقي رونشتي البغداد رونشتي حكومة قاتنا حمو حكومة قرصن لاواز نكارن بريارن رستقينا واش درباري روشة عراقي حمية وروشة كردستان يجي بستينن بلكي بيتها يجي أجمونا هنك آليا هندرو وش دربار السرهية نکارو بلکه هنک جوان کارمند و حکومت جی ناخوازن گله ما یان کسوکاری وان پکروانا وان انفالکریا قربو تخمينا ما حياكو قارب حكومة عراقي حياكو قارب وان خلقا قربو بكن دباب حكومتك الاجتماعي به حكومتك سر بخبه دست وردانا كسيد دناب تنبه ايش درفه وحقي هندرشي وحكومتك جج ولاتي خو حمي حزبك يعني حكومتها حمي عراقية بكردي خو بعربي خو بحمو بيكاتي خو حيا حكومتك ولونية أصلا يعني زحمته أصلا خلق ما بقربو كرن شالية دند جبو قلي وسكالا تومار كارنا سكالا لگور یاسای ناف دولتی دادگاه لهای لهولندا هی ما بس تمش یاو دادگاه نیف دولتی لهای یعنی کسوکارین انفالکریان کارن
لوی دادگه سکالای تومار بکن حکومت عراق الزام بکن جبو و چنده که قربویا کسوکار وان بیکرن الآلية ساي كارن بلكي اگر استنگن هبن بلكي اوجي هنا دناف نافنا تويد دولتنا نافنا تويد دولتها حمية ينقلك بيناسين بينكرنك اف انفال كومكجية كقرقرنك يعني جبولو بلكي هنا كان برلمان سويدي صلاة 2012 او تنه بيناسين بيدا يعني اقرار كرق اف انفال كونكجية كقرقرنا قد درباري قلي كرد اف بلكي اف رقر لبيشيا سكالا لأدبيجم برا سكالا يخوا ومار بكن يعني باريزر هنا ودفي مسألة ده حياة مرو نخبت مرو قامنا نافيج مرا نزانا كارش شواي چی بکن و باشه برای جميل باشه چی بکن برای جميل گاوا پیشی بر هین وکا کردک هین وکا بسپورکی یاسایی لدربی ولاتی لولاتی که دجین کجرا دبیجن المانیا کو المانیا بجدارت یکتی اوروپای دا ولاتی که بردوام ادعایا مافی مروف دکتن ادعایا وک هویه دکتن وکاریا وکا بسپورین یاسایی وکا کرد لوبیه که دروز بکن لأسر آستا یکیتیا اوروپای لسر آستا جهانا پیشکتی جبوه چنده که کمکوژیا کردان جی وکا کمکوژین همو گلندن ین جهانه بهت ناس کرن اعتراف جی رابطه کرن گکو دسپیکس خوازم بیجم يعني اما وك بنابر وك رافندا كرد جدربي ولات طيبتين المانيا جي امشي وك خلق ما يدني قال ما كرد چل كردستان باشوري كردستان بن چل پارچه دم بن يكتيج مرگرك يكتيج مردفي كيرا يقرا لهم بر يكتيا شما هنك يكتي نابن هيج قالك هاتيا جوارا قوتيا هين كرد نابن يكتي بن اتفاقا وهبيتن سوج برتوازيا تفقرا مي سياسي هندري وليت واش دروجي كحيان عمل نكاريبو يكتيك باش بو رافندا كرديج بري كرد لجتري ولات تشيكن وبين الميدان ادبيجم نوسينكا سروك برزاني قاف آفيتن جبو بيكانينا انجمنه كشبو يكتيا رافندا كردي مخابن او قاف الفيدر باش بيك نهاتن يعني كسي كتير خبتين يعني هنك كيماني وشاشتي كرن ادبيجم بشروجي دبلكي تشيتر خبات جبوي ببه وامجي وكياساناس امشي يعني يكتيا مجي نهاتي ديتن هنا قام كاربن لوبيا كي باشا برای جميل اگر ام نها اکرانا کردستان 24 ام دیجیتال میدیا کردستان 24 بکینه درفت تو بانگی لکی دکی جرواندا کردی جبوه چنده دست لناف دست ایتر ناکوکیان ململانیان بدن لایکه بس ام ظلمیل میجوا خواه بکن دیروکا خواه پر سروری بکن ام کار بکن لسر آست ولاتن جهان جبوه چنده کو جهان جی به سرخط اعتراف بوان کم کجیان بکتن یم بسر کردان هاتینا تو بانک لکی دکی بێگومان لە کوردستانی هەمووی لە هەرچا پارچەی کوردستانی ما یەک دەسەڵات هەیە ینی هەرێما کوردستانی ئەو دەسەڵاتە تەنێ یەکەمینە ناو کوردادە بانکە مەحەول ژوێرە ینی سەرۆکی هەرێمێ سەرۆکی حکوومەتێ سەرۆک مەسعود بارزانی بانگامەکە بهتر جولو گوه بدن یکتیا روندا کردی باشه بانکا مجبو همو کومله و فدراسیون و هفگرتنه لجدر وی ولات گب گیانکی پرفرسیانه برایانه دوی مسئله دوی وارد بخبتن
و بەرژەوەندی خۆی کەسایەتی بدن ئالیکی بەرژەوەندی خۆی نەتەوی بدن پێش ئەم چاواکارە بن ڕەڤەندا کورد لە دەرەوەی وڵات لە ئەوروپا بێ ئەمریکا بل کوی دەرێ بێ ئەم چاواکارە بن بدن سەرها ئەنجومەنێک یەک ژوارە چێکن ئەو گاوا پێشینش بۆ لۆبیە کوردی چل ئەلمانیا بێ چل ئەوروپا بێ چلش دەرەوەی ینی وڵاتی غەربێ تەفدا بانگامژبان ڕێی بڕاستی برێز جەمیل ئیبراهیم بسپۆرێ یاسایی ji bo pirsa komkujiye ji bajarê Dortmund yê Almanya gelekî spas